evo ga moj deda, sad mu objašnjavam kako da uđe na Facebook i tako dalje. Pa vidite. Deda, slušaj me, uđe na Facebook sad. Da. Tako je. Tako je, to. Dobro. Sad, pogledaj da ovo možeš da pošalješ poruku. Pa se sjećaš kako sam ti rekao ona tvoja prva dva poteza? Gdje si prvo beše? Gdje sad? Tu pritisni. Da. I sad tu kucaš, znači kad uđeš na Face, sad čekaš jedno 10 sekundi da ti se ovo desno pojavi. Znaš, onda da se pojavi Danilo Jocić Jakubi. Onda klikneš na njega i sve radiš. Na. Tako je. Tako je, ajde. Ćao.